Sen desem solğunup ketemin apamday asırap ösürdüm men aktar bekemin. Kömülgö jat bolup kelesin, kinjikkan tamıskan atajur, çalıksam üç kubat beresin. Eli bir göbeyip doğrulup bilimge yetiştik, kışkırtın usuna oronup. Bolon cıldızın Gülzarda kulpundu uğırdın Tanılgıp söz görüden öptük Geçeki todışkın kırgızın. Müskün cermekenim Baktılı bir balan ekemin Atamday alpeştep çoğ ettim Nanımdı men aktar bekemin Atamday men aktar bekemin.
Ana cengem kütüp Men kızım yan tartışıyor. Öyle Ali gitti. Biz kızım bakın ha. Bundan fakturalı. Başım üstünü bir koy ya para. Bak Nurcaman. Biz yan tatlı Nurcaman. Topala ver. Oy. Güzel çok sağ Gel gel. Osman da. Vallahi tatlı. Gel çağırsın gelsin de. Sebep emsin lan. Kalem buradan koyturursan. Ben bana bak. Kork başına. Bunu götürüyoruz. Hadi merkezin kasıp koydu.
Başına bize poşet tartıver. Ha, ben uçağa sokakta tartışmaz. Kampır beni. Böyle olur. Tok dediler. Tok. Gel. Tanıdın beni. Bana cimriler. Kaç bu ne kaç? Al fakat bunu. Günler. Hemen dişe mi? Bas. Bekmirza. Kaç tane var? Al gideceğiz. Alamak. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع المطر هل ترى من فطور ثم ارجع المطر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين تلاوة القرآن الرحمن اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حدا parvardigari. Şu Kur'an ayetlerden hasıl olan sevapını ve akıl insanlardan hasıl olan sevapını köptün katarda Allah'ın suygan bendilerin katarda şu ağamızdan ruhu falana hadet ötkenden rahmetiniz Allah'a kalganların imanların samet kaç dini dünya işlerine ruvaş bereket versin. Rahmet ya.
Bak ya oğlum ben ciğer gelir dua ver koyun lan.